laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Joni puɗɗoɗen émission on kisan bismillah haray auditeur ɓe ɓen tolode yaafagol yandi inchallah nan haray min watti micro jungo mo awa tawi haray ko noon meɗen makuɗen haray mawdu on ko yewtugol fi 24 on e 31 on ne nam ko humodiri e annabi Isa e ɓeɗo annasarankoɓe nam tawi aray suka meɗen gonno ɗo talibajo meɗen wondaɗo ɗo sabu amen o janggay ɗo hay siko inna ataynakal kawsara battinoren ɗum jonde nden inchallah nam janggana en ɗo ayiji seeɗaji ɓuran hiɗen ka radio lawol kisal yewtugol fi 24 et 31 ko humodiri annabi Isa inchallahu taala haray ɗen heɓita partenaire nanno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين aray min ton ini jama on aray naninde ɗo janngande e waɗu ɗum ɗo tun fi yo suka on alhasan pay ko ngayni kon hunjade alqur'ana ko duuɓi mum to wari hay seeɗa aray wonda ɗo ka duuɓe meɗen alqur'ana ga ko nakri ɗo fi ha barkinoren ɗum jonten ni ɓe wawi arde mawdu on inchallahu tabaraka wa taala ko atti kon haray meɗen tori auditeur ɓe ɓen fi leetugol ngol aray kala ka ɓe wontiri natuɓe ka radio falanoɓe hettude yewtere nengila ka halda ɗon meɗe yaafini e maɓɓe yo allahu tabaraka wa taala windan ɓe baraji yaafano e bakkatuji men ɗin aray bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi bari in nasam. Assalamu aleykum sar. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam min andi probléme on joni no wawi continude yewtere ne inchallah joni meɗen wawi yaade ne naam ok ara wiɗen bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi bari in nasam wa khaliq il khalqi min adam najja nuhan fi safinati min algharaq alladhi wa sallama musa min tughyan fir'auna wa najjahu min al-yam wa arsala al-masiha isa ibn maryam ila bani israil فمكروا فانتقم وبعث محمدا بشيرا ونذيرا إلى العرب والأجم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرى مسيب تدو بهديتي من فيون دو ساي كا راديو لاول كيسا لاري مني ومبين كا بانيل كا تكنيك تون من سالميني كيبو ببين في يوب من الغول حالا كان من سالميني كرامكو بميدي هيكور بتون إيروب تون بارتو يادنا اللون kanko meɗen toli ɓe lagine ɗo heɗitiɓe ɗiɗo émission ji e wona ɓe wallidirede e correspondant ɓe ɓen guine konaɓeɗa oustage julde e wawɓe ano ɓen min salmini nagal julɓe ɓen salminago islam e heɗitiɓe men kala ka wontiri adnalla on salminago islamu yankowo wi'ugol assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu en haray si feƴƴi ɗon min artaka hin en gantinagol ngol jama on tongande nden kadi haray jama on no tora yaafuye neɓi ko ɓe naati ka radio tongan nden hannde ko sengo amen menen haɗa meɗe yaafini ɓeɗen tori kala hettaniɓe heɗagol émission on e faale nafitorgol mawdu on yo allahu tabaraka wa taala waɗan ɓe moƴƴere muɗum en fala no yewtirnoɗen noon wonde haray hannde koye yewtu seeɗa ko humodiri e fi ngoɗo feeto 24 et 31 ko islam o yewti fi muɗum kon
aray ko islam wasi julɓe ɓen kon fi muɗum kono haray bi isnillahi taala si ɗen faala yewde fi 24 et 31 haray ko haani koyo mawdu on en bugomo e hoore kanko mo 24 on ɓaara on e muɗum ɗum ko annabi isa alayhi salatu wassalam geɗal nene min mariama on yalla ɓeydu jam e kisi e makko kanko e yumma makko on geli haray ɓe inni wo so tawi fi hunde no yewtede haray ko ɓuri moƴƴude e ko ɓurata ndewinde famingol ngol ko tournugol yewtere nden e bange siiɗo ɗon mana on neɗɗo ma nden nokkure ma nden hunde nde muradu ɗum woni tournude nden e bange mum haray si tawi yewtere nden joɗɗinama ɗon ko ɗum ɓurata faminde ko ɗaɓɓa kon famede immorde ko wona yewtede kon e bange nden ɗon toɓɓere ko ɗum waɗi haray en inna e mawdu on almasihu isa bnu mariam alayhim assalatu wassalam o yewtugol fi annabi isa o mo jam e kisi woni e muɗum geɗal nene meɗen mariam yewta fi makko e bange toɓɓe nayyi wiyete subtitle kon sous-thème on aray en feccay anasir mawdu on ila arba waɗen toɓɓe nayyi toɓɓere arane nde yewten fi almasihu fil islam oɗo isa christ ma christ no inne haray ko hombo woni oɗo e darɗe islamu ɗen ɓaawo ɗum sappo ɗe seeɗa annabijo meɗen muhammad sallah sallam fil injil ɓenta ko muhammad and the bible muhammad in the bible muhammad dan la bible ɓaawo ɗum noon haray yewten seeɗa fi ɗeɗo bible jeɗe ɓeɗo yimɓe annasarankoɓe jogiti hande ko honɗum islam yewti fi ɗeɗo ko ha honto ɗeɗo mari hoolare ko ha honto ɗeɗo dagi ruttagol e majje ko honɗum hani ƴettede e majje ma ko honno ɗe hana jogitorede en tant que julɓe si ɗon feƴƴi aren e fi kañum 24 on e 31 on e nder minutaji seeɗaji no karamakoɓe min ɓen ka islam mawɓe ɓe yewtiri noon toɓɓernen no wiye bid'iyatul ihtifal bi mawlidil masihi alayhi salatu wassalam lil masihiyin wa kufriyatuhu lil muslimin yani bidiya yanko yaagal feetugol 24 e 31 on wonande ɓe kamɓe chrétien ɓe ɓen e keferaku yaagal ɗum ɗo ngal wonande julɓe ɓen yani si tawi kamɓe on ɓe waɗi haray ko bidiya ka diina maɓɓe si enen julɓe ɓen en waddi e maɓɓe haray enen ɗum ɗon ko yeddirɗum Allah ka diina meɗen islam ko ɗum woni maana yewtere nden noon haray fahin kadi min rutta e salminago ngon e karamakoɓe e tooliɓe toon ɓen karamakoɓe wonɓe bimbi e kikiɗe ɓen ka laawol kisal toon wonɓe udditude dambude fi menen kadi haray yomin naatu min wallidira e maɓɓe haray ne ɓe wiya fa jazahumullahu anna wa anil islami hayran haray yo Allah ɓeyduɓe reenude yo Allah ɗuɗɗinan en sifa maɓɓe sabu julɓe ɓen kala ka wontiri adnallah on ɓe gasata wurude e ɓaawo karamakoɓe ɓen sabu ko karamakoɓe woni mécanicien ɓe diina kan ko kamɓe woni technicien ɓe diina kan kamɓe woni wurtoɓe ɓen kamɓe woni yamiroɓe ɓen kamɓe woni haɗoɓe ɓen kamɓe andi ko hana haɗede kamɓe kadi geli kadi ko honɗum hana yamirede lannugol maɓɓe ngol ko lannugol diina kan fanɗugol maɓɓe nokkure ko fanɗugol diina kan diɓƴugol maɓɓe ngol ɗum ko wiyete ko mutugol islam on ɓe ngeli almami meɗen shafi'i no maki iza sakata al ulama'u faqad zalamu wa iza nataqa al juhalu faqad aftanu karamakoɓe ɓen si fanki haray ɓe tooñi ɓe janngaɓen si wowli e fi diina kan ɓe waɗay probléme ɓe créanay diina kan probléme ɓe bonnanay diina kan sabu ɓe fitinayi ɗum noon haray karamakoɓeɓen toon jarnama ɓe ɓeydama kadi halfinede mawdu on wurtugol kala ko gasete wurtede e mawdu on e ɓeyditangol jama on kala ko gasete ɓeydede e muɗum sabu eɗen anndi nduɗo muradu 24 et 31 on ko ɓuri jiwɗude adnallah on ko occident on ka western world aɗay kamɓe ɓuri ɗon ɗum ɓura tiiɗinede fi mum bal ko toon ɗum jibina ko toon ɗum iwri la'iri doy laaɗi ha wawi darade ha wawi yaade ha wawi hewtude ka meɗen ga aray ɓurɗo wonde ka takko cakgol wo ko on ɓuri andude lumbirde nden donc aray hiɗen halfini e allahu tabaraka wa taala hiɗen baki takko maɓɓe e yewtugol oɗo islam hiɗe jarna fahin kadi laawol aray kadi élément ɓe mana aalaji ɗin fou yimɓe ɓe andanɗa hoorema no acciti sayiji mum ɗin no acciti programme ji mum ɗin no dari fi sakitirgol oɗo islam bange oɗo radio kela e onon hajja en ha hewti sukaɓe wondaɓe miñiraɓe kotiraɓe aray ɓen torki Allah e Allah sembin on yo Allah moƴƴinan on battane mon on eden sen arti e mawdu on haray ka yawnugol ɓaawo niɗɗi haray aranum ɗum ko yewtugol fi annabi isa
alayhi salatu wassalam ka islam fiha julɓe ɓen wawa andude oɗo isa toñiraɗo ma feniraɗo ma bagoraɗo ngoɗo fen kat ko hombo woni oɗo ka islam e ko honto julɗo hani wonande oɗo ko honɗum julɗo hani fiɓude oɗo isa almasihu alayhi salatu wassalam. ɗum woni ɓe namo Jesus Christ ka anglophone, ɓe namo Jésus Christ, le Christ Jésus ka francophone. haray oɗo no wiye ka arabu ka defte islam almasihu isa ibn maryam, oɗo woni mema sella isa geɗal maryama alayhi salatu wassalam. ɓiyen toɓɓere aranere nden ko julɗo hani fiɓude fi annabi isa oɗo almasihu alayhi salatu wassalam, sabu toɓɓe nayi no waɗɗi e bange isa. jomiraɓe gande ɓen no holli, sen daari deftere wiyete nden almilal wa nihal o windi nde ko imamu Shahrastani, o maaki kala fiɓuɗo e annabi isa ko duwaka fiɓede, haray o waywa fiɓuɗo e muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko duwaka fiɓede. kala bakkuɗo e annabi isa ko hanaka bakede, haray o waywa bakkuɗo e annabi ibrahima ma musa ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko hanaka bakede makko. idan sellugol finde men nden e bange isa ɗum ko sellingol diina men kan. o gani noon hadal iman ko shay'un yujaddad wa yuslah. imam ahmad bun hanbal o maaki oɗo iman, oɗo gomɗinal ko hunde heɗintinte ɗum, ko hunde kadi moƴƴinte ɗum. mana iman on no wawi heɓude ella, iman on no wawi heɓude pan, blackout mana obscurité niwre, iman on no wawi heɓude mana laƴande, iman on no wawi heɓude mankande. aray noon kala ko heeɓi iman on o waɗɗi julɗo on, kanko julɗo waɗaɗo barke on heɗintingo e wattugol ɗum. ɓe ngeli annabijo sallam no makanayno sahaba ɓen en haqu bina no jaddidu imanana. sahaba ɓen tiginelaɗo makanayno are tawton men ɗo heɗintinen gomɗinal men ngal. ɓe maka fa alaw ilayna nazidu imanana. ɓe maka e riwaya goo sene aron tawton men ɗo ɓeyden gomɗinal men ngal. e fillayego ɓe maka ilhaqu bina, ɓe maka ilhaqu bina nu'minu sa'a. ɓe maka are tawton men ɗo gomɗinen haysi ko leer goto. are tawton men ɗo e mana gomɗinen haysi ko sa'a goto. ilhaqu bina nu'minu sa'a. idan hara enen kadi en gomɗinay woni en ɓeyda e gomɗinal men ngal woni en heɗintina e gomɗinal men ngal woni e bange oɗo neɗɗo tawowo ko nelaɗo, ko annabajo, wona o Allah, wona o geɗal Allah, ko geɗal sonnajo mo gorko memari, ɗum koye kawake jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. allahu tabaraka wa taala yiɗi yo kanko isa o jibinire noon. oɗo isa alayhi salatu wassalam jibinede makko eɗen geeli ko e leydi Palestine ndi, e nde ɗo nokkure ka wiyete Jérusalem ɗon, no wiye ka arabu ardu salim. mana Jérusalem woni ko annabi isa oɗo jibina e nokkure no wiye baytul laham. baytul laham kamɓe annasarankoɓe ɓen ko ɓeynata ɗon ko Bethlehem. kono Bethlehem on no anda kanɗon ko nden ɗon ko inde moƴƴinade tum fi riwugol inde nden no nde andirano noon ka islam e ka arabu, ha julɗo on majje ko wonno ton kon fiwata wawu tortade ko duwa hettude ton kon hande. tawi wiyeton nden faminike haray nokkur nden ko baytul laham, nde wiyete wona Bethlehem. baytul laham ko suudu tebbeɗi, mana annabaɓe fof no arayno ɗo waɗa kirse, waɗa sadakaji, liila tebbeeli, faggira yimɓe ñameteji tebbeeli dagiɗi immorde geloɗi e bampucci, mana e dammi ɗin. ko ɗon woni ko isa alayhi salatu wassalam woni ko jibina. o jibina wala baba, o jibina ko nene o mari. annasaranko ɓen baki e makko ɓiɗɗo yagal e bange Allah fiiɓe yanare mo baba. kono ɓe annasarankoɓe kadi chrétien ɓe ɓen ma christian ɓe ɓen, ɓen kadi ko majjinaɓe muɗum ko antichrist ɓe ɓen, ɗum woni les antichrist. ɓeɗo alyahudankoɓe ayɓe Allah, ayɓe nelaɓe, ayɓe annabaɓe, arari e nelaɗo e annabajo ka hoore leydi ɗo mo ɓe ronki heɓande waadere e toɓɓere. kamɓe toñiri annabi Souleymana nguɗo bilehu, kamɓe toñiri annabi Isa wonde ko Allah ma ko ɓiɗɗo Allah, kamɓe toñiri annabi Dawuda angal nunɗal, kamɓe toñiri annabi Nuhu oɗo yargol beere sula yana e ɓiɗɗo mum. ɓeɗo alyahudaɓe sincuɓe ɗeɗo penale hoore annabaɓen ko kamɓe moƴƴinani annabi Isa ɓiɗɗo yagal e bange Allah ma Allahnkaku. nasarankoɓe woni yimɓe majjuɓe, ɓe ƴetti nden toɓɓere ɗon ɓe gomɗini fenade moƴƴinade buga e diina laaɓunoka. Isa alayhi salatu wassalam ɓawo ɓe comi
haqqillaaji maɓɓe ɗin boni ko honno o jibinira o ala baaba Allah yiti en ka qur'ana wata ɗum mapping en ɗum ko kawake Allah ɗum ko tosu koye Allah noon inna zalika ala llahi yasir ɗum ka Allah ko hunde newinde sabu Allah yiti en si tawi en ngalɗi fi Isa jibinama ala baaba ara yen daari Adama adaɗo tagede on ɗon nene ala baaba ala si kawake no ɗum haray ko on ɗon ɓuuri rondade kawake on en jeli Allah yiti en ka qur'an o wi inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turab misal Isa ngal ka Allah no biye misal e Adama kan Allah tagimo immorde leydi ni ko ɗo awwalu man khulika the first created human being adaɗo tagede e bandinke on ko Adama alayhi salatu wassalam oɗo o tagama ko immorde leydi nin o ala nene na fi baba tawi Isa ari kanko mo mari nene o ala baba haray en wiyay kawake on ko ɗon ɓuuri fanɗude miracle on ko ɗon ɓuuri fanɗude par rapport e Adam oɗo ala nene ala baba Isa kan no mari nene ko baba woni o ala haɗa ɗum ɗo fof ko fino famora wonde annabi Isa ko tedduɗo ko teddinaɗo ka islam hittinaɗo fi mum ko joddu e joddi dina meɗen ko joddu e joddi gomɗinal meɗen toɓɓe nayyi ɗemi yewti en fi mum ɗen kala julɗo no hani ɗe fiɗude julɗo fof no duwaɗe andude hay goto hanade majjede aranum ɗum ko wonde Isa alayhi salatu wassalam ko julɗo wonno annabi Isa Christ was a Muslim, not a Christian, neither a Jew. Oɗo Isa alayhi salatu wassalam ko muslim wonno ko musulman ko julɗo wonno lam yakun nasraniyan wala majusiyan wala yahudiyan oɗo wonano chrétien jo o wonano majusankejo o wonano alyahudajo annabi Isa ko julɗo wonno ɗum si ɗen wiya Jésus a été un musulman comme Abraham, Moïse et Muhammad. Although Jesus was a Muslim like Abraham, Moses and Muhammad. Although ko ni Isa ko annabajo wonno julɗo wano Ibrahima wonirno julɗo non wano Musa wonirno julɗo non wano Muhammad sallallahu woniri julɗo non annabi Isa kadi ko julɗo wonno jonnon sen wuulingol ɗo konngol wonde Isa ko julɗo wonno ɓeɗo jokkuɓe laawol chrétien ɓe ngol no yeetade ma wonde ko Isa ɓe jokki haray si dalil on arari immorde ƴe qur'ana e mako nelaɗo sallam selluɗo maka bible haray wela hoolade ko waɗi ɗen adda aya qur'ana on ka surat al imran aya 51 no sutani 52 ka surat al imran Allah yeeti en wonde hawariyuna en talibaɓe ɗen ko ɓen takonde 12 disciples les 12 apôtres de Jésus ɓeɗo holli ka al qur'ana wonde koɓe julɓe yo annabi Isa seeditanoɓe kadi wonde koɓe julɓe hino aya qur'ana on Allah wi falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun ɓeɗo Allahu tabaraka taala wi ka surat al imran de Isa so'uno e maɓɓe yeddugol ma dullangol Allah o wi ene ko homɓe wallatala faade laawol diina Allah ɗum ko banu Israila en o landi ɓe jaabi wonde nahnu ansarullahi hawariyuna en suɓodirɓe yogaɓe woɓɓe wi ko aynoɓe liƴƴi woɓɓe ni ko huppoɓe ko blanchisseur ɓe woɓɓe ni ko talibaɓe tun hari no ka haykal ka synagogue Jérusalem woɓɓe kadi wowi ɓeɗo ko lasliɓe gori maɓɓe ɗin sappo e mawɗo on andi Allah no fekki banu Israila waɗi ɓe cuuɗi ko ɓe gori 12 isna ashara naqiban no qur'ana wiri noon gorol ɓeɗo mawɗo mum on wi nahnu ansarullahi menen min wallay diina Allah kan ɓe wi annabi Isa washhad seedi to bi anna wonde menen muslimuna komin julɓe haray dendangal heɗitiɓe oɗo émission ka radio lawol kisal e tolodaɓe ɗo yo tasko oɗo aya moƴƴa landodiren landal donc si tawi sahabaɓe talibaɓe Isa ɓe wi seedi to komin julɓe haray ko honɗum Isa duwano wonde wi en ida kana alhawariyuna ay ashabu Musa muslimina fama ashabu Isa famaza kana Isa idhan si tawi talibaɓe makko ɓen sahabaɓe makko ɓen woni julɓe haray kanko Isa ko honɗum o duwano wonde wi en si les disciples de Christ étaient des musulmans donc le Christ même devrait être quoi? The disciples were Muslims. Then Jesus was supposed to be whom? He was supposed to be the commander of the Muslims. Si tawi hawariyuna en woni julɓe haray kanko annabi Isa ko duwa wonde ko commandant je julɓe ɓen ɓaawo ko ɓaawo makko ɓe woni oɗo aya no laɓɓinana en wonde Isa ko julɗo wonno sabu talibaɓe makko ɓen holli ko ɓe julɓe toɓɓere aranere nden ni toɓɓere ɗimmere nden
kala julɗo no duwa gomɗinde liddu ko annasarankoɓe gomɗini kon liddu on ko honɗum wonde Isa na o ɓiɗɗo Allah, Isa na o Allah, Isa na o Allah, Isa na o ɓiɗɗo Allah. He is not God, he was not the son of God. He was not God, he was neither the son of God. Il n'a jamais été Dieu et il n'a jamais été le fils de Dieu. Annabi Isa wona o Allah, wona o ɓiɗɗo Allah. Julɗon kadi fiɓa ɗum ɗo liddu ko kamɓe ɓe fiɓi kon, par ce que kamɓe ko hakkude fiɓuɓe wonde Isa ko Allah e fiɓuɓe na o Allah kono ko ɓiɗɗo Allah e fiɓuɓe ɗiɗi kala wonde ko Allah ko ɓiɗɗo Allah. E ndaari wano catholique on, e ndaari protestant on, e ndaari anglican on, e ndaari polycans on, e ndaari filicans on. ɓeɗo fof ko ɓe fiɓi wonde Isa ko Allah en même temps ko ɓiɗɗo Allah. Si en ndaari kadi secte ji maɓɓe go wano orthodoxe on, wano anabaptiste on, wano florings on, ɓeɗo ko ɓe gomɗinɓe fedde fanɗude e leydi Jamaica ndin menta kon South America. ɓeɗo ko yimɓe seeɗaɓe laawi kono ɓeɗo no wi wonde Isa na ɓiɗɗo Allah, ko kanko tigi woni Allahjo on, kanko tigi woni Allahjo on. Donc hakkunde ɗiɗo ko Allah subhanallahi amma yaquluna uluwan kabiran, Allah ɓal wodani Allah ko ko ɓe woni wolde ɗo Allah towi e won e heɓude ɓiɗɗo, Allah towi e heɓude Allah ɗimmo. ɓe gandi ɗum haqqil wawata jabde ɗum. Qur'ana yeetike wonde lam yakul lahu kufuwan ahadun, Allah ala yeru sako o sendode. Jon noon Isa oɗo ɓe wuuri ɗum ɗo e fi makko, ara julɗon no hani andude ɗum ɗo ko fenande, wona o Allah wona o ɓiɗɗo Allah. Dalil meɗen no ari ka Qur'an, dalil meɗen no ari ka Bible. Inchallah mi addanayi on ɗo ayeje Bible seeɗa, na noon yo yetti Diallo ɓe sikkude haray komin pasteur ɓe, kono mi adday tun ayeje Bible ɗen ha yimɓe ɓen wawa anditude ma andude ko andano kon e majjereji ko ɓeɗo rondi kon tawa hay defte maɓɓe ɗen ɓe famari. E sen ari ka aya Qur'an, Allahu tabaraka taala no yewten ka suratu Nabi Isa wi'i, Allah wi'en fa atat bihi qawmaha tahmiluhu. Nene Maryam ardi e bobon e yimɓe makko ɓe. En andi qissa on ɗon no laaɓi pos. Nene Maryam o ƴettu reedu gorko memari mum, ɓay o sowike, reedu ndun teddi, o huli wirtere nden e nangede nden, o doggi o yalti nden ndin, o yaari ka ɓuri e woɗɗitade ɗon ka wiyete Baytul Laham ɗon, nokkure ka annabaɓe ɓen arayno ɗon ɓe itta sadakaji ɗin, ɓe weƴƴita tewu ngun, ɓe nanga lawol maɓɓe ya yimɓe ɓe gara ƴetta tewu ngun nafitoro ko ɗum wi ɗon Baytul Laham, la maison de viande, the house of the meat, the house of meat. Jon non o yehi e nden ɗon nokkure ɗon, ngata on ari fiɗimo ɗon, o sori e ley leggal, o nangi leggal ngal ha yori. Allahu tabaraka taala wimo yo jogito ɗon, o jibini bobon, Allah elini ɗon cankum jolum ari ɗon ko kumɓenata de river of mercy, fleuve de la miséricorde. Allahu tabaraka taala elini ɗon cankum nahru rahma, yama o looti ɗon o yari, o wi Allah joni noon mi gebdoya ɗum on ɗo eno ɗo bobo on. Allahu tabaraka taala inimo yahu, so tawi a landama fi oɗo bobo ko onno heɓori, ota wowlu sappo bobo on ɓolanayi hoore mum. Ñande bobo on jibina ɗon, nden ñande ɗon feƴƴaari, o wonari mo balɗe ɗiɗi. Nene Maryam ƴetti bobo on arde makko ka saare, no ɓe haynornomo ɓeni ya ukhta Harun, fayyo bandirawo Haruna, mene min ngalɗi e ma kana abuki mra'a sawin, ɓen ma na aden bonno wonno, wama kanat ummuki baghiya, yumma ma kadi ɗum woni ɓingu Imran, oɗo kadi na debbo haylotonoɗo adda ko addi wo wonno. Fa asharat ilayhi, nene Maryam sappi bobo on. Qalu ɓe wi kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan, ko onno min yewtidata e bobo, ko annenejo on yetto min ko honto o bobo wi. Qala bobo on jabani hoore mum ɗum ko Isa, o wi inni no min Abdullahi, ko mi maccuɗo Allah, un serviteur de Dieu, I'm the servant of God, I'm a servant of God. Ko mi maccuɗo Allah, atani alkitaba, o okkila deftere nden, Allahu tabaraka wa taala okkila linjila on, komi bobo penu, wa ja'alani o waɗilan kadi nabiyan. Ndareɗo Abdullahi komi maccuɗo Allah, a servant of God, o wiyari inni Allahu, innani Allahu, o yari komi woni Allah. Nde Allah feññinno annabi Musa alayhi salatu wassalam ka bonin bush, ka fitare ka annabi Musa yiwno yite ngen ɗon andi Allah yinomo, o wi innani ana Allahu ka, o wi innani min ana Allahu, komi woni Allah. Donc si tawi annabi Isa ɗo ko Allah, nun kan o wiyayno kala innani ana Allahu, o wiyayno komin woni Allah. Kono ɗo ko wi inni Abdullahi, min komi maccuɗo Allah, atani alkitaba, o kilan deftere nden, o wiyari kadi wa ja'alani ibnan, o waɗilam ɓiɗɗo,
ko wi wa ja'alani nabiyan o waɗilan annabajo. ɗum ɗo holli wonde Isa ko annabi, Isa ko maccuɗo Allah, ko nulaɗo Allah, wona Allah, wona o ɓiɗɗo Allah. Ok, sen ari ke Bible hollugol wonde Allah ala ɓiɗɗo Allah tigi déclarino ka Bible ɗo nandi ɓe famari, sabu mi wi'uno e sappoto Bible o seeɗa. Bible on no mari ton ko selli makko. Karamo ko an e konngol ngol ko Cheikh Ahmed Didat. Cheikh Ahmed Didat mo jeeya e ɓe mi wallitori fi humpitagol Bible tayno woɗɗodiri ko nde wootere mi fonti junngo mi salmodiri e mawɗo on so faati ko mi pay kunni Sierra Leone mo arno visite courtoisie fiɓaɓe kono mi ƴetti science biblique on e juuɗe makko en distance ari on tuman ko windugol lettre pose question ji oɗo bari électroni oɗo email ma gmail ma oɗo network hari andaka kono miɗo hewno landagol mawɗo on fi ɓeyditorgol komi janngo duuɓini mi waɗi ɗin ka institut biblique on Kaisekin college ɗum ko Sierra Leone e mawɗo on o maaki kanko Cheikh Ahmad Didat pay kum wota maapo ƴettu Bible si haaju ma yani wisugol catholique ɓen annasarankoɓe wota ƴettu Bible fi ko rewira Allah sabu ala e mayre ko selli si wona 20% ko 20% woni toon ko selli e o kankoje meɗen mawɗo docteur Zaki Naik hafisahullahu taala eɗo geli oɗo no wuuri on ɗon kanko bi Bible on ka hoore makko e no ɓuri alqur'an o nder toon kanko kadi o maaki wurin Cheikh Ahmad Didat janɗin pourcentage on Bible on ala ko ɓuri 12%, 12% e makko ko selli e nder on 12 ma 20%, 12 ou 20% ko selli kon e Bible on kon hino Allah no yewta ɗo ɗum Allahu tabaraka wa taala ɓe wi'i Isaiah 43:10 no wiye Esaïe 43:10 ɓe wiye annabiajo on ɗum ko Esaïe ɗum ko mana e le prophète Esaïe ɗum ko annabi Salihu wo o wi'uno Allahu tabaraka wa taala wi'i e nder ɗeɗo ayeji ka Bible people of Israel you are my witness I choose you to be my servant so that you will know and believe in me and understand that I am the only God. I am the only God. Beside me there is no other God. So ndari oɗo aya no laaɓi pos wonde Allah wi Israel onon kon seedeɓe an mi suɓike on yo wonu maccuɓe an gollanoɓe lan rewoɓe lan e fi yon andan hoolo ɗon lan andon kadi yanane ɗon kadi wonde Allah ala si wona min pet si woopilan min mo ɗaɓɓi Allahjo goo o heɓata mo ɗaɓɓi ko wiyete Allah si wona min Allah o heɓata. Peuple d'Israël, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyez et me comprenez. Oui, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi aussi, il n'y aura point un Dieu. Attola min, mo miiji ke fi Allahjo adola min, o heɓata si wona min. Mo ɗaɓɓi Allahjo ɓaawo nde o anndi komi Allahjo kadi o heɓoyta kadi Allahjo goo si wona min. Tawi Bible o wi ɗum ɗo ɓe yiltike ɓe wi Isa ko Allah haray ko ɓe ɓe yeeto en ko onno ɓe heɓiri ɗin ɗiɗi Bible o wi mo ɗaɓɓi Allah sina Allah heɓata Bible o yiltike kadi wi Mark yiltike kadi wi ma Matthieu yiltike kadi wi ma Paul yiltike wi wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah ko honno ɗum ɗo woni ɗum ɗo ko confusion ɗum ɗo ko confusion ko biblical conflict ɗum noon haray si biblical conflict on ari haray ko kamɓe jonnitete yo ɓe jittindir kono noon enen ara en heeɓi droit haray laaɓani en pos ka sikkitoɗe wonde deftere nden nande deftere Allahu tabaraka wa taala nden sina ɗum lurre arata e mayre sabu Allahu tabaraka wa taala kanko Allah o jiɓotako ko yewte han o yewta piiji ɗiɗi sen daari Paul ka Timothée oɗo ko deftere nde Paul windanno suka mo o ne'i mo waɗita banni waɗi suka on ɓiɗɗo makko no wiye Timothée yani Tamrus oɗo Paul windanno mo lettre Paul oɗo woni ko wayli Bible on ko Paul addi konngol ngol en yewte e fiiɗu yeeso ɗo wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah Paul adi wi'ude e leydi Damas ndin ka synagogue wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah kanko sinki ɗum doctrine on wonde Isa no wiye ɓiɗɗo Allah ko Paul adananirede ɗum Old Testament wolari ɗum Ancient Testament wolari ɗum Nouveau Testament New Testament o wolari ɗum none of the Bibles said that Jesus is the Son of God except the declarations given by Paul kanko Paul ko déclare kon ka nder Bible kanko wi Isa Allah wona Bible on wi kanko wi Isa ɓiɗɗo Allah wona Isa wi ɗum hoore mum
kono kanko Paul ore mum ko windayno o beɗo lingiɗaɓeteni Timoti o woɗi ɗon konngol kanko Paul o nangiti o wi cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenant à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu. Kanko Paul wi ɗum ɗo o wi car il y a un seul Dieu. Kanko Paul e hore ko wi kon Isa ko Allah o yilti kadi o wi car il y a un seul Dieu. For truth, there is only one God. O wi the man Jesus is a prophet. O wi Isa ko annabajo tigi tigi on, Allahjo on ko goto, Allah wona ɗiɗo. Kanko Paul tigi o windi ɗum. Woɓɓe wi ko windi de deftere wiyetende Timothy, the Bible, the Gospel of Timothy, ko stakko ko o mayata hari o huli bone bakkatu sincugol makko ngol wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah. O windi oɗo lettere jonnani sagata makko on Timothy hari on no jangude nde leydi Tarsus nin ko leydi Suria nin o wi hulen Allah ruttoɗen e gonga on Allah ala car il y a un seul Dieu Allah rewete ɗon ko goto pet. Se ndari Philips oɗo ko talibajo annabi Isa. Philips no jeeya e disciple ɓen sabu o wiyeteɗo Luc o wiyeteɗo Acte e wiyeteɗo Jean e Matthieu winduɓe Bible on ɓen wona yimɓe yiwɓe annabi Isa. No toon noon e yiwɓe Isa ɓen wiyeteɗo Matthieu. Amma Matthieu winduɗo Bible o Matthieu oɗo o yirari Isa annabi Isa gite makko ɗen. Joni noon Paul oɗo no winni yani oɗo Philippe emo windi e sengo ɗerol goo ka Bible et Jean 1:40-45 1:45 chapter 1 verse 45 kanko Philip kon ɗum o wi we had found the one whom Moses wrote about in the book of the law and whom the prophets also wrote about. He is Jesus, son of Joseph from Nazareth. Wo Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Annundo ko Philippe yuɗo annabi Isa woni wolde wona Paul tawowo on jibinede makko tawi annabi Isa ƴentino waɗi duuɓi 300 oɗo yiwɗo annabi Isa o wi ka Acte 1:45 o wi wo Philippe hawrondirno Jean wi Philippe hawrondirno wiyeteɗo Nathanaël oɗo no faala arde timmata ka dina annabi Isa o wi kanko Philippe o wi min yeyi min ɗaɓɓi ha min yii on mo annabi Moussa no fi mum ka Tawreta e on mo annabaɓe yewti fi mum Zakariya e Yahya no yewti fi makko min yi'imo ɗum noon ko Isa jeeyaɗo Nazareth on ɓiɗɗo Yusuf on joni noon si tawi sahabajo annabi Isa on wi'imo wonde ko o gorko iwɗo Nazareth ko ɓiɗɗo Yusuf o li wonde ko ɓiɗɗo goɗɗo oɗo wona o ɓiɗɗo Allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo kaka Bible haray mi rutta e goɗɗi ɗin e wawata janngugol ɗo fof jogiiɓe karambol ma hendoyiɓe yitoɓe on yo yilto e ɗeɗo defte Matthieu 21:9-10 Matthieu 21:9-10 so ndaari ɗon annabi Isa arande laawol makko naatugo Jérusalem ko yiwi ka fello hari yimɓe ɓe no sonkude ɓaawo makko ɓena praise to David's son. God bless him whom comes in the name of thy Lord. Praise God. Har ɓe wiyayno ɗo gloire au fils de David, gloire à Dieu le Tout-Puissant, ɓe sendindiri hakkunde the son of David and God the Son. God the God. The Son of Man and God the God. Ɓe sendindiri hakkunde ɓiɗɗo goɗɗo ɓe wi teddungal e mangural wonani ɓiɗɗo Dawuda on. ɗum ko annabi Isa ɓe on no sappade ɓe wi awa teddungal kadi e mangural wodani Allah ɗum ɗon ko sahaba makko ɓen e yimɓe Jérusalem ɓen jaɓɓori nin annabi Isa ɗum ɗo no windi e Matthieu 21:9-10 se ndaari ko noon tawreten no windori ha ɓe ley toon seeɗa ka 10:11 Matthieu kanko tigi Matthieu o windi o wi lorsqu'il entra dans Jérusalem toute la ville fut humée. Oui, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilee. Family, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was thrown into an uproar. Who is he? People asked. This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. The crowds answered. Donc, ɗum ɗo yimɓe ɓe jaabino wonde oɗo ko Isa ni oɗo iwɗo Nazareth Isa annabajo on
Isa annabajo on jeyaɗo Nazareth on yani wonɗo Galilée on. Galilée ɗum ɗo fof ko leyɗe nder ardu Salim on Jérusalem. Haɗa ɗum ɗo fof no holli wonde Isa kamɓe wuuriduɓe e makko ɓen ɓe jaɓaari wonde ko Allah, ɓe jaɓaari wonde ko ɓiɗɗo Allah, ko iwtirɓe ɓaawo makko wi'imo ɗum. ɗon ko finde ɗimmere nden. Finde tammere nden ko duwaɗen fifa annabi Isa kon ko wonde Isa ko nelaaɗo Allah, ko annabajo Allah, kono naa nulaaɗo e pullo, wonaa nulaaɗo e European jo, wonaa o nulaaɗo e Belge jo, wonaa o nulaaɗo e Allemagne jo, wonaa o nulaaɗo e Hollandais jo, wonaa o nulaaɗo e Britannique jo, wonaa o nulaaɗo e South Africain jo, wonaa o nulaaɗo e Arabujo. Annabi Isa ko nulaaɗo Allah, kono ko e leñol gooto woni ko nulaa. Only one family. Ko e leñol gootol woni ko nulaa, ɗum le ko suudu kadi ko gorol. Wonaa hay e leñol fof wonulaa ko e gorol. Ɗum noon wonaa tungoy. So ndaari annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, mawɗo on ka ulul azmi, nelaaɓe Allah jonnaaɓe pellital ɓe, mawɗo maɓɓe on ko annabi Nuhu ka duuɓi. Awwalu man ursila rasulan. Adaaɗo nuleede ko nulaaɗo on ko annabi Nuhu, adaaɗo immineede annabaajo on ko annabi Idris. Oɗo Nuhu noon e hoore muɗum, si en ndaari Nuhu alayhi salatu wassalam, oɗo ko yimɓe mum nulaa. Qur'ana no laɓɓini ɗum, wa nuhan ila qawmihi wa id qala nuhun li qawmihi id qala ya qawmi. Ɗum ɗo fof ko Qur'ana ni. Nuhu nulaa yimɓe mum ɓen. Nde Nuhu wi'anno yimɓe mum ɓen, yimɓe annabi Nuhu ɓe wi'unomo ɗum ɗo. O nganndi wonde yimɓe makko ɓen, haa e yimɓe makko ɓen, o wi'ani yimɓe makko ɓen, ɗum ɗo no tindini wonde o wolanaari goɗɗo goo, sabu o nulaaka si wonaa e yimɓe makko ɓen. Ibrahima alayhi salatu wassalam ko nulaaɗo Allah, Khalilur Rahman, giɗo Allah mo Allah windani wahayu, leetere wahayu, wonde Ibrahima mi suɓike ma jaatigi welden. Annabi Ibrahima jaɓi o femba Khalilur Rahman, giɗo, the friend of God, l'ami de Dieu. Annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam, kono oɗo e hoore mum kan annabi Ibrahim ko o nulaa ko e lanɗo wonnooɗo Irak on, no wiye Numrud bun Kan'an, oɗo wonanoɗo reweede e leydi ndin. Fiyo annabi Ibrahima fennumo, yeddamo ɓe gerda annabi Ibrahima foolamo, naada tawiide leydi Irak nin. ɗum ɗo no laaɓani ka suratul anbiya'i, no laaɓani ka suratu shu'ara, no laaɓani ka suratu hud, no laaɓani ka suratu al a'raf, wonde annabi Ibrahima ko nula koye oɗo lanɗo wiyeteɗo Numrud. Annabi Hud alayhi salatu wassalam ko nula koye yimɓe makko ɓen, ɗum woni aadinkoɓe ɓen. Wa ila aadin akhahum hudan. Qur'ana wi min nuli aadinkoɓe ɓen musidɗo maɓɓe Hud. Annabi Salih ko nula ko Irama, Ermon, koye saare Erma nden oɗum ko nula Iram, no wiye ka maɓɓe Erman, koye ɓeɗo woni ko nula Qur'an no laɓɓini ɗum. Wa ila samuda akhahum salihan. E samudankoɓe min nuli e maɓɓe musidɗo maɓɓe on Salihu. Annabi Musa alayhi salam ko nula koye Fir'auna no laaɓi ka Qur'ana, iz nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Yaw ka Fir'auna o bewi. Annabi Isa alayhi salatu wassalam wonde yodde fi mum ngoɗo koye banu Israila nula. Ko ɗum Qur'ana wi, ko ɗum Bible on kadi janni chrétien ɓe ɓen, naafiɓe janngu goɗɗum ɓe huuri goɗɗum. Ma ɓe janna goɗɗum ɓe firana goɗɗum, ma ɓe janna ɓe suuɗa firo ngon. Kono do Bible on ko holli wonde ko nulaaɗo koye banu Israil. Hara yiɗen wawi ndarde surat Ali fi Isa, o wi'imo wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. Allah wi Isa o ɗo ko wa rasulan ila bani Israila, ko nulaaɗo e ɓiɓɓe annabi Yaquba. O wiɓe anni ji'tukum bi ayatin min rabbikum, mi addani on onon ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓen aayeje immorde ka jooma an. O wi miɗo moƴƴinana on loope, mi mbaadina ɗum e colli, mi wutta e muɗum e dungaye e jooma wonta colli wiya. Ɗum koye dungaye e jooma jumraɗo subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo Qur'an no laɓɓini wonde Isa oɗo rasulan ila bani Israil. Let us reflect again to the Bible. My hosen ka Bible ndare. Evidences, témoins ji, seedeji ka Bible wonde Isa nulaka si wona e banu Israil, ɗe wawi ndarde Acte 13:23. Acte 14:23. Simore sappo e tataɓere nden aya 23 on. Ko honɗum ɓe wi Bible o wi ɗo. O wi it was Jesus, a descendant of David, whom God made the Savior of Israel, as he had promised.
On le l'a dit, oui. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Donc c'est bien précis dans la Bible. No laaɓi post clearly explained in the Bible. Wonde Allahu tabaraka ta'ala nuli Isa kono ko e banu Israel. O wi whom God made the savior of Israel. Un sauveur à Israël. Un sauveur à Israël. Addaɗo fi yo dannu yo wallu han dara tikkere Allah nden ɓeɗo israéliyankoɓe. Si tawi ka français en yaari bon a suscité à Israel. En yaari ka anglais a savior of Israel. Only one day he can never be a savior of another person rather than the Israelites. Wata wonde sauveur jo goɗɗo go mo wona israéliyankojo ɗum ɗo no laaɓi nder Bible on. Sen dari Matthew 15, 21, 27. Matthew 15, 21, 27. Annabi Isa ko ɗum kadi wolanno oɗo debbo arabejo kan'aniyankojo ɗo gandi kan'an ko gorol arabeɓe e gori arabu ɗiɗtati saabu kan'aniyankoɓe no jeeya ka arabul mustaaraba e gori arabeɓe kiɗɗi ɗin ka leƴƴi arabu ɓen yalti ɗon kan'aniyankoɓe no jeeya maɓɓe gaffariyankoɓe no jeeya maɓɓe hashimiyankoɓe no yani quraysiyankoɓe no jeeya maɓɓe joni noon sonnajo kan'aniyankojo arno o tawi annabi Isa alayhi salatu wassalam no waajo debbo ngari wi min ko mi arabejo miɗo ari ɗo e fi haaju bobo an jiwo no yani ɗo jinna no liɓi mo annabi Isa miɗo faala e yaw moccanala mo ɗiwta annabi Isa jaabimo o wi he o debbo ɗo pottinemo e takko an sabu na eɓe minulaɓe ngo jeeya ɗum noon ka Bible Matthew 15:21 taalibaɓe makko ɓen wubbiraɗagol debbo on fenti ɓe ari yani ka ley koyɗe annabi Isa jaabimo honɗum o wi I have been sent only to the lost sheep of the house of Israel. J'ai été envoyé seul à la brebis perdue de la maison d'Israël. O wi mi nulama kono non ko e dammu gotum kuntum majjir kum banu Israila kum. Mana o dambi tawhid on e dammol. O mi nulaɗo fi artirgol tawhidi on ka bani Israil wotinɗingol Allah e gomɗingol lan wonande bani Israiliyankoɓe. Haray bandiraɓe tedduɓe musidɓe julɓe heɗitiɓe kala ka heɗitori on jarnama laawol kisal jalnama sincamɓe radio on jarnama heɗitiɓe jarnama karamokoɓe wontirɓe partoyat nalla on jarnama aray toujours koye émission men on yewtugol fi morɗo mardaji ƴettadi bakaɗi annabi Isa alayhi salatu wassalam kono en ara e nde ɗo toɓɓere hittunde andintingol wonde Isa ko adimo wiide Allah ma ko adimo wiide ɓiɗɗo Allah ko Paul wiya ɗo noon Isa ɓiɗɗo Allah oɗo Paul o yiɗari annabi Isa gite makko ɗen wallahi billahi oɗo Paul o yaari yiwɗo annabi Isa yiri annabi Isa gite mum ɗen wallahi billahi o Paul yaari yiwɗo annabi Isa o gire tati duuɓi 300 woɓɓe wi e 33 woni hakkunde annabi Isa alayhi salatu wassalam e Paul ko neɗɗo alyahudajo jibinaɗo Rome o yahi comme émissaire jo o yahi comme ambassadeur jo Italie ɓawo neɗi kamɓe koɓe finani ɗum kamɓe jogino aduna on kamɓe européens ɓe ɓen o yahi e ndiɗo leydi Damas comme lontiɗo ton expert jo jannguɗo ko hino wona ton humpita ɓe fi eɓɓoriji yaasi on contre doole ɗen ɗon hari han tuman ko jogino doole ɗen ko ɗon andi ko jogino doole on tuman hari ko wano Italie en wano italien wano England en wano grec en e ko sifa ɓeɗo wonno yimɓe joginoɓe doole ɓen e adnalla on fewde on tuman hari français ni wigol français ni wiya Germany en wigol Belgium en e ko waywa muɗum ɗeɗo ko leyɗe hari ɓeɗo ko wancinanteɓe taasi café hoytirakoje ɓe hari anda hayno coñci wattorte ko julɓe ɓen hewti Europe fewdo dawla umawiya on ɓe yiiri julɓe ɓen pantalon e chemise wallahi o selli defte tariha al islam fi Andalus wonde hari fewdo islam o yahata ka portoɓe ɓen ton hari kamɓe gorko koye waɗu zipon o waɗa robe o bara yo zipon on o ƴetta kadi roburu ndun kadi o bara yewde e nder paɗe no wiye Santiago julɓe ɓen ɓe yiiri pantalon e chemise ha ɓe yi kaftani ha ɓe yi metelol ha ɓe yi kufune ha ɓe yi salli gagol loota koyɗe ɗen loota juuɗe ɗen ha ɓe yi laaɓal ha ɓe yi jikku moƴƴo ɗum ɗo fof ko fewdo islam o wonno Europe ton oɗo Paul seede ko Paul sinki nde ɗo inde Isa wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah eɗen wawi darde acte 9, 20, 21
9:20-21. Chapter 9, verse 20-21. Ko Paul adi wiide Isa ɓiɗɗo Allah. So yehi ka français, then Saul stayed in English. Saul stayed for a few days with the believers in Damascus. He went straight to the synagogue and began to preach that Jesus was the Son of God. So en français, oui, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Saul ko Paul. Paul wo wontuno Damascus ɗon, ɗum ko e leydi Suria nin capital Damas. O wondi ɗon e gomɗinɓe ɓen gomɗinnoɓe diina annabi Isa e yarimo. O wuride maɓɓe ɗon, o naade ka cathédrale ji bi mana ka cociji ka cuuɗi dewe synagogue ji ɗin. O fuɗɗi ɓe waajade, o bugo e haqqillaji maɓɓe ɗin wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah. Ndarane hoore mon ka Bible fuu gasata yewtede radio. O beyo ndaru Acte 9:20-21. O yiyay ɗon wonde Paul fuɗɗi ɓe wiide wonde et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. He began to preach in the synagogues that Jesus was the Son of God. And who is this Paul? Komboni odo Paul. Paul had never seen Christ. Paul had never seen whom had seen Christ, and neither seen whom have seen, they that have seen Christ. Ɗum Christ digino wiwo Isa, Paul yari Isa. O yari yiwɗo Isa. O yari yiwɗo Isa. Si oɗo ari e jannugol yimɓe ɓe wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah, andi kanko fuɗɗi ɗum, on ɗon bidiya ɗon ma ngun keferaku ɗon, imo mari pourcentage mum ha ndi tagge. Toɓɓere naɓere nden sakkitorde nden si aren e 24 aray julɗo no hani fiɓude wonde Isa ma yaari. Isa waraka, Isa memaka fiyo ware, Isa hewtaka hande, o hewtaka jango. Isa memari calambal. Jesus was never crucified. Ko ɗum waɗi e ceerno on Cheikh Ahmed Didat o fotti e konngol e karamokojo go wuurɗo Amérique no wiye Cheikh Imran Hussein. ɓe fotti e konngol ɓe yiidaari fewndomo be maɓɓe wolatangol konngol. ɓe wi wo yo yimɓe ɓen lande ene Jesus ko crucifixion ka ko crucifixion. Andi sa wi crucifixion ko bi mana fempede ngel ka leggal. Crucifixion ko bi mana bugeede fixé e ɓerɗe yimɓe ɓen wonde o waɗama ka leggal. Joni noon coci on ko jogi e mana église on ko jogi wona crucifixion, wona fempede Isa, ko crucifixion, ko ƴettugol fi fempede Isa fempa e ɓerɗe yimɓe ɓen wonde o fempama ka leggal. Kono Isa fempaka, Isa me mari croix on Qur'ana laɓɓinani en ɗum. Yahe ndaro surat An-Nisa aya 155 hanka aya 155 Allah wi bal taba Allahu alayha bi kufrihim فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سنداري آية ونلابين دو بوس كولابيكم en ƴettay shahiduji ɗin ton ɗiɗi niɗɗi moƴƴa. Allah wi wama qataluhu wama salabuhu, ɓe warari Isa ɓe fempari mo ka leggal, walakin shubbiya lahum, ɓe nandintinanamo. Allah nandintinan ɓe mo, ma ɓe moƴƴini goɗɗum ɓe nandine Isa, walakin shubbiya lahum. Allah wi wurimɓe alana gandal e ɗum. Catholique ɓe chrétien ɓe on ɓe cowade hande ñama bolgo ka cociji, cowo inna he is dead for our sins, il est mort à cause de nos péchés, ɓe ngala gandal e ɗum. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن بين كتوم جوكي الله وما قتلوه يقينا بوراري إيسا تيجي تيجي جونون في يقيد لا باندين وند إيسا وراك اندار بيبل لون كدي ان تيموتي 1 Timothy chapter 3 verse 16 chapitre 3 verset 16 ka Timothy en tawai wonde Isa no declarado wonde o mayari sabu Bible on tigi wi and he was taken up to the heavens. He was taken up to the heaven. Il a été soulevé au ciel. Isa odo ko non Bible o windiri. Timothy odo non de ngandi odo ko pay kun Paul ne'i. Paul janni wadi mo tabanni ko hoccumo e hore lawol. Pay kun jinna no nangimo wo nyawndi mo jinna on o wadi mo talibajo o nodditi mo ɓiɗɗo. O windani mo wi no one can deny how great is the secret of our religion.
wo diina men ka moƴƴinɗen kan gooto wawata andude gundo ka ko ha on to luggi sabu o Jesus en yewta fi ɗum o annabi Isa mo ɓe christian ɓe woni yodde fi muɗum ko neɗɗo mo wodaka e tariha o warari e bindol haynde wotere ko Isa mo Qur'ana e Bible yewti fi mum on ko woni Isa jon amma Paul o moƴƴin image a lost man's image ko neɗɗo mutuɗo mo ala o moƴƴinani image go o mari image selluɗon o yaltini image mo moƴƴini ko ɗum waɗi o wi ka Timothy en o wi no one can deny how great is the secret of our religion goto wawata yiddude ha on to gundo ka dina men moƴƴinaka ka moƴƴinɗen ha on to ɗum mawni haray nden gonɗon sengo bible on no confirma ɗum e joni noon ɗo en feƴƴude ɗo en adday toɓɓere onon hiɗon heɗiti menen meɗen ga meɗen andi fayda lewru be ma lebbi ɗiɗi be haray on tigi no ukkodiri e pasteur ɓe gila ɗo Sierra Leone e ɗuuɗa haalaɓe ɗon andi hay Allah no jarribi hande leñol ngol tawa hay fulɓe no naati e muɗum tawa ɓe weeli ɗenɗe woɓɓe maɓɓe ara rewino e Qur'ana on woɓɓe rewani e Qur'ana on kono noon ɓe heɓi toon furyugol Qur'ana on ha yiya toon ayeje ɓe sikka ɗen ayeje ɗo wonana ɓe dalil wonde annabi Isa maayi ma ɓe hawrodira e julɓe firoɓe Qur'ana tawa na ɓenduɓe e Qur'ana ko ɗo si ɗen wi'a kala ƴettowo firo Qur'ana yo ƴettuka diidere wota o ƴettuka puncen wota mo janga e joolol janguka diidere sa jangare e juuɗe karamakojo ɓenduɗo diina kan a ƴetti Qur'ana e juuɗe karamakojo mo ɓenda ko firi wallahi a hendoto ko yonatama e Qur'ana sikka ko Qur'ana on lo'i hara ko faamu ma on woni ɓendare e Qur'ana on eɓe jogii toon subha nukat subhatihim ɓe mat toon points of confusion kamɓe ɓe confusinni heɓi jiɓa e ɗen ayeje sa wattanare haqqilan tanke julɗo kadi ɓe jilɓinte majje ɗo geli ka alqur'ana allahu tabaraka wa taala no wi en o wi id qala allahu ya isa bnu maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyama ndaare waya moƴƴa ka surat al imran allah wi ɗo o wi id qala allahu janto tuma nde allah wi'uno ya isa ko ayyo isa inni nomi mutawaffika komi warowoma wa rafi'uka ilayya komi ɓantowoma ka anga wa mutahhiruka komi laɓɓinowoma min alladhina immorde ɓen kafaru yeddoyoɓe ma wa ja'ilu alladhina ittaba'uka mi waɗay ɓen kadi jokkuɓe ma fawqa alladhina kafaru e dow ɓen yeddoɓe fiima ila yawmi alqiyamati ha ñande darngal mana julɓe jokkoɓe isa ɓen ɓuray alyahuda ɓen teddungal ka allah naam ndaro ngo aya ɗo joni noon mutawaffika kalimatu wafatu o ɓay haray cheikh sali en oustaz abdallah no heeɗi toon heɓe gueli so ndaari kalimatu wafat fi lugati l arabiya ka haala arabu kalimatu wafat wonande ari wofirete mayde kalimatu wafat no fire tamede pottine ka wonno mana ƴettede ka wonno naɓe nokkugo oɗo aya noon ko fandaɗo mutawaffika wona warugol ma fewdo ɗo isa ko maayowo kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki meeɗa e mayde hay malakul maut malaikajo ittowo wonki on o maayay o waray ha aduna on fu gayna mayde wara wiya allah wonki heddaki allah wiya no heddi wooti o jinda fuɗirde nangue muttirde nangue o yiyata si wona wofonde wotere collunno nder toon no gertade nene mum maayino fusugol wofonden yalta o hendo kun collun ɗon o mondida e wofonden o wara wawaka allah inna ko ɗum ɗo tun heddi noon mi gayni fi aduna on allah inna no heddi wonki o jinda wa fayda bi o fuɗɗino jindude kanko malakul maut o ara kadi riwaya on no selli cheikh albani no sellini oɗo riwaya ka irwaul ghalil wonde hadis on ko selluɗo o arta kadi o wiya allah wonkiji ɗi lanni allah wiya yahu kadi no heddi o jinde aka tammugo wiya allah ko honki heddi allah wiya ko an heddi an kadi a maayey kanko mayde nden o daro malakul maut ittowo wonkiji on o paso so pasike allah bugo hendu e makko hendu ndu naatira dow ñoƴƴa wonki ki yaltinira ley kankadi o piito o maaya kin wonki makko noon yaltuki ɗon ki daroroyo to wa baalum baalum ɗon adde hakkunde aduna on yani aljanna on e yiite ngen kum ɗon kadi hirse ɗon ko femmayde nden noon allah wiya yimɓe yiite ɓen khuludun fala maut lutte ka yiite on maayata hande kadi yimɓe aljanna ɓen kadi khuludun fil jannati fala maut onon kadi hedde ka aljanna on maayata hande kadi mayde maayi sako maayite kadi donc en andi wonki ɓe meeɗa e mayde
aya on no wawi wonde dalil mayegol Isa ngol so jippitike inni mutawaffika mi waroyte nyande jippitiɗa sabu o yaari ɗo inni uwaffika miɗo wardema fewdo ɗo ko sifani e sifatu fa'ilin ni bi anna allaha wasafa nafsahu fil aya birabbi allazi yuwaffi Isa kanko woni hunnoyo ñifina Isa on ɗon no wawi wonde firongoya no wawi wonde inni mutawaffika on ɗo wonde komi egginowoma sabu eɗen geli Allah no yewti ka suratu Zumar fi mayde fi wafatu tayna mayde o fandi Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalik la ayatin liqaumin yatafakkarun. oɗo aya ko suratu Zumar Allah wi Allah woni on warowo wonkiji mana tamowo wonkiji sanga mayde makki hewti o wi e kin kadi ki mayde mum hewtari Allah tamaki ka ɗoygol mayɗo on maayi o wartata ɗani ɗon kadi no maayi kono immitoto sayla jangal timmari o jogito noon ka ɗoygol ɗon on mo yiɗi jogitade wonki mum o accitoya wonkiji go kadi si weeti bimi ɓen ɗon fina holli wonde mayde nden no wiye ɗo jogitagol eggina haray ɗum ɗo c'est très important toɓɓere nde en wawita yewtugol nden ɗo yanyen ko unsur sani on Muhammad fil injil est ce que nelaɗo men on Muhammad sallam no ka nder bible nam no ton mi alana be ayje ɗen fuu mi sappoto defte ɗen yimɓe ɓen ɗaɓɓitoya toon qur'ana yeetike en wonde fi makko no sifa e qur'an ka injila suratu saffi Allah no wiya wa id qala Isa ibnu maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad yani annabi Isa weltiniriɓe komi nelaɗo Allah e moɗon miɗo janna on tawreta miɗo humpita on fi nelaɗo aro annabajo aroyowo ɓaawo an eno wiye Ahmad. si en daari kadi ka ancien testament en daari Psalms 84:6 84:6 en yiyay ɗon ka Allah janti ka ancien testament fi leydi wiyetendi Bakka. yiltoɗon daron atlas daron carton globe on daron universe on kala desinnoɓe aduna waɗi duuɓi guluje 10 ade hande e desenji mum e wiyeteɓe desini aduna fewdo ɗo yiyata leydi wiyetendi Bakka e aduna Allah on si wona leydi wotiri ɗum ko leydi Makka ni wallahi musidɓe teɗuɓe ndaare ka carte ji windanoɗi min mi ƴetti tan darugol atlas ji moƴƴinanoɗi waɗi duuɓi wulure e goɗɗum e carte ji ɗi wano Christopher Colombo en ko wiyano desini wano Amsphia en ko wi desinno aduna on kon carte ji ɗin kiɗɗe ɗen e kese ɗin e yiyata leydi wiyetendi Bakka ka ley kammu Allah ɗo saare andande ɓooyunde tawa hinde existi ha hande nde wooda si wona Makka ɗo gandi Bakka ko inde leydi Makka ndin tigi tigi noon eɗen wiide Makka hande kono Qur'ana ko wi nokkure nden ko Bakka. Allah wi inna awwala baytin wudi alinnas lallazi bi Bakkata mubaraka donc jon noon ancien testament on Psalms no yewti fi yimɓe aroyoɓe iwoɓe leyɗe yaa e leyɗe hara ɓe wango hakkunde pelle Bakka ɗen so tawi bible o wi hiɓe aroya hiɓe wango lorsqu'il traversa la vallée de Bakka as they pass through the valley of Bakka when si ɓe aroyi ɓe rewa hakkunde ayde Bakka nden Allahu tabaraka wa taala moƴƴoto e ley ndin okka ɓe ɓundu ka ɓe yara ɗum ɗo kaka ancien testament holli wonde Bakka woni ka nder bible ɓe mana islam woni nder ɗon sabu ko islam jeeyi Makka woni hormantere islamu nden ka hoore leydi ɓurnaɗo tageefo ngon annabajo islam on komo Makka si fi Makka wolama aray ko fi Muhammadu na wolede bon ɗo wawi darde ɗum ɗon ka raɓɓiningol yewte nden daren Deutéronomie 18 ka Deutéronomie wo annabi Musa Allah no yewtamo ka Deutéronomie nden ɗon sen gayni oɗo aya ka bible en daroto e nde ɗo toɓɓere haren e ko heddi kon ka Deutéronomie 18 chapter 18 verse 18 God addressed Moses. ɓe wi wo Allah yewti annabi Musa ko ɗum Allah wimo o wi I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee Moses, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Ndaron ɗum ɗo l'Éternel me dit, Musa wi
Allah wi'ilan je les susciterai entre eux, entre leurs fils, un prophète comme toi. Je mettrai aussi mes paroles dans sa bouche et il les dira tout ce que je lui commanderai. So ndaari oɗo hakkunde maɓɓe Allah wi hakkunde maɓɓe kamɓe yimɓe ɓen ton mi nulay ton e maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe on mo andanɗa hoore ma hino way wa ma an Musa. Homɓe wona wiyeede ɗo ko geelol annabi Ibrahima ngol no fottana wonde kala ko annabaɓe yiyata ko wonde men waɗay e yimɓe ɓen ko ɓengure annabi Ibrahima nden ɗo ngeli noon kala wolanaɗo fi annabako ka horli ɗo koye geelol gila e annabi Ibrahim koye geelol annabi Ibrahim sabu sa wi arabu koye Ismaila yalti annabijo men sallallahu alaihi wasallam ko Quraysiyankojo Hashimiyankojo e gorol Quraysiyankojo e leñol arabejo e iwdi tanirawo annabi Ibrahima ka geɗal ɓe annabi Ismaila wiyete ɗon Adnan tariha no yeddodiri gila mama soro nelaɗo jeenayaɓo on ha e Adnan ko honno ɓe walori kono hakkunde Adnan e annabi Ibrahima attiɓe sakkitiɓe yeddodirari wonde Adnan ko geɗal annabi Ismaila wallinano ɗon yo hirse Allah sottirimo dammol ngol wa fadaynahu bi zabhin azimon kanko jibini Adnan on ko mama soro nelaɗo towuɗo on non annabi Yaquba kadi yalti annabi Ishaqa Ismaila ko ɓiɓɓe annabi Ibrahima donc arabu ɓen e israéliyankoɓe ɓen ɓe kafimama ka Ibrahim donc si wiyama ara men immina e maɓɓe ko ɓe fof wona wiyede arabu e Israël joni noon ɓaawo Bible on wi a prophet unto them like dew annabajo nuloyte e maɓɓe himo waywa ma chrétien ɓe ɓen hawti kisawo ko Isa wiya ɗo wawɗo wa Musa on ɓay ko tawreta adi linjila ko tawreta wi goɗɗo ara e nanduɗo e Musa christien ɓe wi ko annabi Isa enen julɓe ɓe wiɗen ko Muhammad joni noon fi en yalto e jibiliɓi ko hombo e maɓɓe ko Isa wiya ɗo no nandi e Musa ka ko Isa haray ndaren ɓe facteur ji no ara ɗo ndaren ɓe toɓɓe ndam miɗo mandini komi manini kon toɓɓe cappe e jeego e annabijo men Muhammad sallam e annabi Musa nandi tawi annabi Isa ala sifa eɗen geɓe ɗon kono mi jantanto en yogaji ɗi fof ɗi heƴata ɗo 13 e ko fawi mi jantanto en jeego aranum ɗum ndaare Musa Muhammad e Isa ndaren ɓe ka jibinande ndaren ɗon ko hombo e maɓɓe homɓe nandi ka jibinande Musa Muhammad e Isa annabi Isa ko honno jibinira ko ɓiɗɗo mo nene mo ala baaba Muhammad ko honno jibinira ko ɓiɗɗo mo nene e mo baaba Musa ko honno jibinira ko ɓiɗɗo marɗo nene mari baaba ka jibinande ɗo ko homɓe nandi jababol ngol ko wonta ko Muhammad e Musa mo nene e baaba e mo nene e baaba oɗo ala baaba ko nene mari aron ka familial affairs les affaires familiales ka bangal famille annabi Isa ko duuɓi 33 intiri o jombaari o ala ɓiɗɗo annabijo sallam nulira duuɓi 40 o jombi o jiidi annabi Musa nulira 40 e duuɓi fewndo maɓɓe o jombi o jiidi joni on andi ka affaire famille ɗo Isa jombaari o ƴentu ko célibataire jo ala ɓiɗɗo Muhammad jombi jiidike Musa jombi jiidike ko homɓe nandi ɗo alayhimu salatu wassalam ko Muhammad e Musa ndaron kadi ko ɓenide kon kadi e ka carrière maɓɓe ko ɓenta prophetical carrière on ndaron ɓe ko post prophétique maɓɓe on annabijo sallam yani annabi Isa ko annabajo wonno kono woni e ley commande o woni e ley commande alyahuda ɓen o wawari ƴewde jullere laamu o laamo fi ko annabajo ma nelaɗo Allah muyanano mo ɗum tawi noon kadi ko ɗum kadi Allah yiɗi e wonu annabi Musa annabi Isa ko annabajo talibajo waliyu nelaɗo Allah wajotoɗo janna kono o joɗɗake jullere laamu tawi ko lanɗo annabijo sallam ɓay o wi makka o senike Madina ko attori taw ɓaawo hoɗugol makko ngol ko débatugol alyahuda ɓen han Abdoullahi ibn Salam jippiti ka laamu jonni mo jullere laamu nden ko ɗum so o waawi ñinnugol état islam makko on e leydi Madina nin ɓay o laamike Madina annabi Musa ɓay o liɓi Firawna ko jullere laamu nden o adi hendade ko ɗum so o laami banu Israil Isa laamaki Muhammadu laamike
Musa laamiki ko be nandi don daron be ka bataille en matière de la prédication religieuse yaltingol mabbe ya yottina dina kan ko hombo mabbe pirida annabi Isa pirida ka o yaltari ka o jibina don o yeti sahaba makko be si goddo banti meke maka kuupi ka nyaamo do ara yiltuna no gon o beida ta yotto ko sappi wo annabi jo maki si goddo banti ke maka nyaamo stay da way munyade munyo sa wawata yotto yir ko watma kon ko dum ngadi hane laado yotti hariji ari hariji capande jeetati jeeddi e je e nay ko tarikha o manini ko nelaado wadi ma ko sahaba be wadi e inde mabbe annabi Musa kadi o wi si goddo banti kema accu gongol si tay ko fi Allah ko yawagol Allah yotto andi kambe nandi don wi do ndaru si da acca si accata yotto wala ta atadu e o wi do si tay ko fi Allah on yotto si ayotta ke wadi bakadu be do do nandi par rapport a wi do sa bantorama nyamo tuduna non kadi be beeda ka tudno no laabi pos donc annabi Isa pirida kayde wotere annabi jeebi capande nay capande jeedi nay to len hareji wadadi Isa hebi Musa hebi teren capande nay e jeego ko enregistra bibliquement wonde o wadi bataille kanko Musa alayhi salatu wassalam ko wete kon immigration kon migration dogugol kamum annabi Isa yaltari ka jibina don hande wotere o rada ka o yalti lendi hande wotere annabi Islam jibina Makka o rada don o dogi o yehi Madina annabi Musa jibina Misra bay o wari oya mo tawduno no pira musido makko on laamu ngu radi mo dogi o yehi Madian ay hay ceyde no nandi Madina e Madian Isa yaltari hande wotere Muhammadu feri yehi Madina Musa fe ko sakkiti den haadde don ko wonde haray annabi sallallahu alaihi wasallam e annabi Musa e annabi Isa alayhi salatu wassalam yoni wanya tombola no wali ka defte hakkundeji mabbe parce que bible on wi'i bible on ancien testament on wi'i wonde annabi Musa dum ko old testament on wi'i wonde annabi Musa e Allah be waddi yewtere annabi islam no sifi nde yewtere don e hadith selludo ka defte islam wonde annabi Musa torike Allah baawo makko ko honno yimbe be wonirita annabi Musa alayhi salam Allah jaabike mo wonde mi addoyay goddo mo hino yottina diina kan fu ko welatalan ko min Allah e mabbe kambe yimbe ben woni suudu annabi Ibrahima ndum mo hino yottina e mabbe an e makko ko on gotum hito nandi hari den ka fi ferugol wonde annabi Isa alayhi salam o ferari nde wotere annabi jo Muhammad feri seni ke Madina Musa feri seni ke Madian holli ka fergudo sen dari be do curriculum mabbe on do laabana en wonde ko Musa e Muhammad woni ko nandi do sen dari kadi ka fatagol annabi Isa no o fatorta non nanu fu fatorta non sabu kanko intu taw o yeeka kammo woni ka Allahu tabaraka taala yilti non Allah jippino yeymo jippagol Isa nuzulu Isa no jeya min amarati saa al kubra mande ji dargal jani din no jeya maji jippagol annabi Isa o wara masihu dajjal bawonde o beyi o jiibi aduna on o sunni juliddaaje den o wari yimbe ben o wari karamo ko ben annabi Isa jippo wara mo kanko masihu dajjal o seno o wada umra Makka e Madina o faato o ronde o wattini hakkunde annabijo e Sayyidina Abubakar ko non arrivi ka defte yobbe fi mande ji dargal holli wonde ko nin Isa kanko mayirta amma annabijo mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka darul hijra woni ko fejjini o feru o seni Madina o faati ka darul hijra ka galle fergu o wattina kadi ka darul hijra woni galle fergu ngu annabi Musa alayhi salam kadi ko Madian woni ko faati selon ko kambe théologien be mabbe be mana ulamaul anajil o be holli wonde tarikha sira annabi Musa on ko Madian ka galle esirabe makko ka daru hijratihi bil Madian ko do woni ko kanko annabi Musa o faati o wattina don sengo Sayna ka hirnange sello Sayna e leydi Madian din kundo holli wonde aray ko kambe nandi gon sengo don minnion telere mandeji cappande jeego e nay no holla wonde ko annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko yewta e nder on aya bible don kono kambe chrétien benki be cakki tu wonde ko Isa wona wi'ede tayle o nanda e ko wi'a ko wona anyugol mo bal ko beydangol mo teddungal jippingol mo e nokku kawdo a jippinede don sen ari fayin kan nouveau testament dum do ko woni ka ancien ka old testament sen ari ka new testament ka nouveau testament ga
laaɓanay en pos wonde annabi Isa kanko tigi wonde e hinomo ɗo ka Jean 14:15-16 himo sifo o wi yimɓe makko ɓen siɗon yiɗilan, if you love me you will obey my commandments. I will ask the Father and he will give you another comforter. He will stay with you forever. Et si vous m'aimez, vous garderez mes enseignements, car je prierai le Père qui est au ciel qu'il vous envoie un consolateur, un aider qui demeurera avec vous éternellement. Ɗum ɗo kaka Bible windi. So tawi Isa wi mi toroto Allah waddanayi on goɗɗo goo wallowo wallitotoɗo on ɓaawo an, ko hombo woni oɗo ardotay ko nelaɗo ko annabajo ɓaawo annabi Isa alayhi salam, sina annabijo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kamɓe chrétien ɓe so holliɓe o aya ɗo ɓe yettoma wonde mo selli, kono min jannama toon wonde ko ruhul qudus on wiya ɗo, ko saint esprit on wiya ɗo. Tayle ɗo tawi ko saint esprit on ɗon andi pronoun on o wonata pronoun human pronoun, and he will. Tawi ko saint esprit on ko wiyano ko it will stay with you forever. O wiyata he will stay with you forever. En français o wiyayno il restera avec vous, ka bani adama kadi o wiyay il restera avec vous, mais façon conjugaison hollay wonde ko goɗɗum wona wiyede wona goɗɗo. Ɗo ko bani adama wona wiyede, sabu English no laaɓi he will stay with you forever, o wiyari it will stay with you forever. Wona goɗɗum wiya ɗo ko goɗɗo wiya ɗo. Donc haray ɗum ɗon ko yo ande ko noon walori ka New Testament toɓɓere sakkitorde nden e yewtere nden bible je ko ɓe jogii kon hande ɓe gollitirde bible je ɗen ɓe hittini fi majje ɓe toni fi maɓɓe majje julɓe kadi no majja fi majje, kono ɗeɗo bible je wona deftere jippinode nden filitoɗen konngol ngol. Annabi Isa wona ɗo yewtede fi mum on the modern world Christ never existed. Jésus le moderne du monde actuel wona ɗo wolede fi mum on o arari e tariha few. Wona oɗo woni nelaɗo e annabajo mo Allah imminno gueɗal nene Mariam on, oɗo ko moƴƴinaɗo ko image moƴƴinaɗo juste fi barugol gonga on fiyota gonga on feeñu. Amma Qur'ana no ɓanginani en wonde ɗeɗo bible je ko defte modifiyaɗe ko waylaɗe. Rusi bible o wi wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina, Qur'ana wi wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu. Ayu kitmanin huna? Kitmanu ayati al-anajil. O wi Allah wi tumande min nangiduno e maɓɓe ahadi wonde ɓe feññinde de wota ɓe suuɗu de. Kon ɗum wiya ɗo wota suuɗe ko ayeje bible on wota suuɗe. Ɗum noon ko wiyete wota ƴettu ko tañƴinaɗo ko ƴettowo, ko wiyete ndaare si o ƴetti ko tañƴinaɗo ƴettay. Idan haɗede maɓɓe wonde wota on waɗu holli wonde ko waɗoɓe. E aya ɓura noon ko wi kon fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi. Ɓe waylay daaluye jomam ɓe yejjita konko ɓe waajora. wala tazalu tattali ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, kono ɓe wata sina seeɗaɓe maɓɓe wayloɓe defte Allah. ɗum ɗon holli wonde bible je ɗen ko waylaɗe. ɗeɗo ayiji fof no holɗum ɗo ha laaɓi posno jeeyay ko andinte en wonde ɗeɗo bible je sella immorde Allahu tabaraka wa taala à 100%. ɓe wi o yoni en wono Cheikh Ahmed Didat Makiri noon, we all agree that contradictions are enough to show the unholiness of a word sent to be the word of God. Si tawi wiyama ɗum ɗo ko Allah wi ɗum ɗo yiltike ɗum buɓɓodiri lurri, haɗa ɗum ɗo yoni en ka daroɗen wi en sella wona ɗum ɗo Allah wi, sina ɗum Allah ko hunde wotere yewta. O wata yewtude o wiya rawni kanko Allah, o inna ma ɓawli, rawni ma ɓawli ko enen wiyata ɗum kanko Allah emo yanana ko rawni ma ɓawli, ko gotum e mum o wolta. ɗum noon ayaje no ɗuuɗi ka bible contradiction. Se ndaari Samuel 8:9-10, chapitre 8 verset 9 à 10, chapter 8 verse 9-10, ɓe yewta ɗon fi annabi Dawuda no nanguno yimɓe nangi pucci e mbaɗɗateri mum 100. on tariha goto ɗon kadi ɓe are kadi ɓe yetoma ka chronicle 1 chronicle 1 chronicle 18:14 wonde ɗo annabi Dawuda ko nanguno ko 7,000 horsemen, ka Samuel ko 700 horsemen, ɗa ko 100 ɗo ko guluje 7 yimɓe. joni noon ko 100 ka ko guluje 7 holli wonde so tawi Allah wi to 100 wi ɗo guluje 7 ɗum windama wonde ko ɗum Allah wi.
na Allah goto yewti ɗum ɗo ara ko Allah kon e ko goɗɗo woli kon ma ko goɗɗo woli kon sina ɗum kanko Allah nombre kanko moƴƴinɗo konti ɗin o jiɓotako e konti ha o wiyaɗa ɗumɗa o wiyaɗa no gasa ko ɗumɗa ɗum ɗon holi wonde bible je ɗen ko modifiyaɗe ko yewtereji ɗon ton wona ko Allah dalno kon sen daari 15 nde ɓeynata nden ka français les rois nde wawi darde les rois 15 ɗon kadi yiyay ɗon kadi contradiction wil molantegil wonde neɗɗo no wiye Jeo Hashim o laamino tawi ɓe wiwo komo duuɓi 23 ka ɗon o yilti kadi o aroy kadi fillaygo kadi ka nder bible ton kadi o wi oɗo neɗɗo wiyeteɗo Jeo Hashim ko laamoto tawi komo duuɓi 42 ɗum ko roi 15 24 8 Jeo Hashim was 18 years old when he began to reign. Ka chronicle o wi Jeo Hashim was 8 years old. Ɗa ko 18 ɗa ko 8 ɗa ko 18 ɗa ko 8 jon noon ko honɗum e mum ko haade goto wona yewtede fi mum ɗum ɗo no ɗuuɗi haray ka nder bible karama ko meɗen Cheikh Ahmad Didat no windi ka nder bible 656 contradiction 666 biblical contradictions ɗum ɗo deftere nde no wooda yo jama on ɗaɓɓitunde ɗum ɗo fof no holli wonde se ndaari Luc 23-26 et Jean 19-16 contradiction no ari ɗo fii ko homborondino croix o naɓi ka fello. Matthieu et Marc et Luc wi'i wonde ko wiyeteɗo Simon di Cyrène, Simon of Cyrène woko kanko rondi croix o naɓi ka fello Golgotha o annabi Isa nangoya adda haɓɓa ɗon. Et pourtant Jean kanko Jean ko wi ka 27-32 kanko e Matthieu kadi ɓe haalodiri ɗon e konngol ɓe fottani wonde ko oɗo wiyeteɗo Isa ko kanko tigi rondi croix o naɓi ka fello. Jon noon Matthieu tigi no mar ɗon kongu ɗiɗi o wiɗa ko Simon o wiɗa ko Isa. Lurral si ardiri ni wiyama ko daalu e jooma haray jon haqqil no anda ɗum ɗo ko yimɓe ɓe wooli ɗum ɗo Allah faljata hakkunde yimɓe ɗiɗo e tagaɓe makko ɓen so wi rawni ko rawni. Fayin en ndaari ka Matthieu 27-3-6 en ndaari acte 1-18 en tawa e lurral molnal no ari ɗon fi o sahabajo Isa wiyeteɗo Judas Iscariot mo ɓe wi on yeeyi Isa wo ko honno tuubiri. Matthieu kanko o wi wo Judas oɗo o waro haɓɓi o waro joniti buuɗi ko ñamuno kon fi ƴiƴan Isa ɗan o haɓɓi ɓoggol ka nder coociru o hangiti o warti o maayi. Et pourtant acte wi'i wo o dogi o yalti ley ndin himo doga e ladde wo o maayi ka wula toon fure makko yiya o yoori. Donc ɗum ɗo fof ko contradiction ji hollayɗi wonde so ndaari John 5:37 Jean 5:37 e yayi lurre nder ton wonde ɗa annabi Isa wi'i si mi wolani on goɗɗum ƴette ko mi wolani on ko fof ko gonga. Woɗa kadi Jean 14:9 wi'i wo annabi Isa inni if I bear witness of myself my witness is not truth. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ta o wi kala ko mi wolani on ko gonga ƴette, kala ko mi seeditani on kon seede fu yan ko gonga. Wo yiltike o wi kadi ka Jean kadi hakkunde Jean e Jean wonde o wi si mi wolani on konngol mi woni seede taw ƴettu seede an gon na gonga. Sifa ɗiɗo fof no holla jon haqqil wonde yo tasko. Haray inchallah ɗum ɗo ko contradiction jarɗe ka bible wataɗi jantade fof e jama on jarnama on weltanama hiɗen andintina tun wonde yimɓe winduɓe bible on ko ɓaawo annabi Isa ɓe windi bible on hay goto e maɓɓe yirari annabi Isa yitere mum nden ɓe wawi noon ƴettude Luc chapitre 1 verset 1 Luc chapter 1 verse 1 son jangi paragraphe arɗo ɗon on lettre mo Luc windanno lanɗo wiyeteɗo on Théophilos le roi Théophile kanko tigi mo déclari ɗon wonde ko haalaji ɗi yimɓe fillodirayno e hirdeji maɓɓe e jondeji maɓɓe woni ko moɗidiri o yaari nela annabajo on o yaari ɗo annabajo on tawi o windi noon o wi ko deftere annabajo on ni ono yaari annabajo yaari yiwɗo annabajo on haray ɗum ɗo haqqil wata jaɓude wonde ko ɗum ɗo woni ko annabajo on makuno kon bible nde windede mayre ko e dictation Paul duuɓi 353 ɓaawo annabi Isa alayhi salatu wassalam. Seede mum so ndaari Luc 1:4 chapter 1 verse 1 to 4 according to John no John wi'iri noon en tawa e wonde Jesus kanko tigi ko wi ko sauveur pour le peuple d'Israël
kanko noon Matthieu kadi o yiltoy kadi o janti 12 taalibaɓe Isa ɓen hay goto e ɓe winduɓe bible je ɗen ɗo jeyaka e ɓen ɗon. Andrew, Simon, James, John the son of Zebedee, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James of Alphaeus, Thaddeus, e Simon the Patriot, e Judas the Iscariot. Hay goto e ɓeɗo konngol mum ala wonde ko mi wi annabi Isa wi ɗum ɗo. Amma Jean wiyaɗo on John on wonade son of Zebedee. Son of Zebedee on woni talibajo Isa on. Oɗa ko John of John, John the son of John. So ndaari oɗa kadi Matthew wona ɗo wiyede on ko Matthew the son of Mark. Matthew the son of Mark wona the tax collector mo Bible o yewti fi muɗum on. Haray ɗum ɗo fof no holli wonde ko yimɓe ɓe yaari Isa windi Bible on sakkitorde yewtere nden 24 et 31. ɓaawo ko ɗum noon tigi waɗano adresse on ka ɗuma honno ka kaydiri moko baari yowanode ndin fi programme meɗen on hannde hara yiɗen annitina wonde 24 décembre ma 25 décembre le 24 décembre ou le 25 décembre wona annabi Isa jibina e nde ɗo ñalande wona Isa fewu ko homɓe woni jibinaɓe oya jibina 24 oya jibina 25 ko lamɓe ɗiɗo financunoɓe Paul ɓen oya lanɗo no innede King Sylvester oya lanɗo no innede the King Mitra of Byzantine le roi Sylvester de Rome et le roi Mitra de Byzantine ko honno ñalaɗe jibinede ɓeɗo ɗiɗo waɗira feeto e nder aduna on ɗum kadi ko politique e bonki alyahudankoɓe ɓen ɓa walla no sifiɓe bonki kin Allah kan ɗo wi la aymana lahum kanko alanaɓe hoolare mo hoolike ɓe noon yo hoolo kono na holniɓe probléme ji e albalawji e nambaraji aduna on fop hannde kamɓe woni sincuɓe ɗum ɓen kamɓe moƴƴini ɗum haysi ɓe nuli goɗɗo goo golli o andi o anda ko bone kono no ɗo kamɓe woni sincuɓe bone on. ɗon andi ka pays ji francophone ka jeyaɗen ɗon fof no wiye fête de Noël ka leydi anglophone fof no wiye Christmas carol. Very good. ko ɗum addi yo wiye Noël ka francophone ko tawde mo Noël on ko signe oɗo King Sylvester of Rome. King Sylvester kanko moƴƴini mo jogino bebediru welayno ɗum o so ndaari hay Christmas on bebediru watten ɗum hoore nden ko ndun o fijirayno mo yiɗuno ndun ko ndun o ittorayno wula kanko King Sylvester. Kanko King Sylvester o innitiri hoore makko ndun bebediru o finance Paul bonni Bible on ɓaawo Paul bonni Bible on wayli ko wonno nder ton kon windi ko faala kon on tuman o wi Paul hino ɗo jawdi ko halduɗen kon o wi min kadi noon miɗo faala a heɓi sifa ndi ɗo jawɗi e juuɗe ya inna merci Paul inni gasi merci mo mi waɗana e ma on ko waɗangol ma welo aduna on fof weltoro fiima o ya King Sylvester inni miɗo faala awa gasi ya waɗana ñalade jibinede an I was born the 24th December kono jibina ko le 24 décembre waɗnalan ɗum anniversaire. Paul hooti e Tarsus ɗum ko Tarsos e leydi Suria ndin o miijitoyi haa ngo tawi so o wi'i ko King Sylvester jibina le 24 décembre yo aduna on feetu o gasa leydi ka o laami ɗon Roman Empire on waɗa e feeto makko ngon kono aduna on acciday ɓe e feeto ngon ni ɗon anndi Queen Elizabeth si anniversaire makko waɗama britannique ɓe mari ko feeta ɗum si tawi anniversaire professeur Alpha Condé waɗama lagine ɗo koyne guinen ɓe mari ko ukko e gayɗe ƴawa ɗo ukko e luuri e loope waɗa on anniversaire na ɗo haaji goɗɗo goo sina ɗo tawti en fi ɓeydangol en teddungal donc mo be e ko mum kon Paul inni fi yo aduna on fof waɗu anniversaire roi Sylvester on o faway ɗum e annabi Isa o nodda jama on Tarsus ɗum ko Suria o wiya are ɗo ñalande annabi Isa jibina nden hiiren teddinen nde mawni nden fi mayre ɓe Suria ɓe wi so holliɓe aya gooto ka Bible jibinede annabi Isa ɓe nototo tawi on aya ala ka Bible wonde Jésus est né le 24 décembre il est nulle part écrit dans la Bible wallahi musidɓe tedduɓe o dogi o yehi Italie o waɗi ɗon feeto ngon o yilti ɓe financement molnaɗo ɓe ari France Aruba Island ɓe ari ɓe waɗi ɗon deuxiéme anniversaire on ko noon leyɗe francophone ɗen ƴettiri wonde ko fi annabi Isa wona tawle ko fi King Sylvester le roi Sylvester on tuman Paul hooti kadi Tarsus lanɗo Byzantine on ɗum ko de King Mitra on ɗo wi Paul bo woodi Paul na annama ko ba
mi kondanima ko enen golliti ko menen fof walliti wona Sylvester tum financi wallitima fi oɗo bible jon noon min kanko an ko ngala nder ton o wi an kadi ko ñalande onde jibinaɗa o wi Sylvester jibina 24 min mi jibina le 25 Pauline gasi joni ɓay français ɓe ƴetti fi 24 on en faway 25 décembre on kadi 25 décembre on anglophone on ɗum ɗon kadi yaha London ton waɗa heavy anniversary hoore ɓe coociji ɗin wallitinoɓe fi bonki kin ha bibre ñana corteji annabi Isa tigi ko maaki kon e ko huwi kon fop bonnita ɓe fotti ɓe waɗi anniversaire molnaɗe Byzantine après ɓe waɗi fi muɗum finance manji e ka nemaji iwra leydi England ɗin ɗum ɗon kadi janɗina ha tawi aduna on colonie ji anglophone ɗin fop no reconise nde ɗo ñalande jonno musidɓe tedduɓe landal no ara ɗo ko honno aaden gooto wona ɗo yewtede fi mum on Isa alayhi salatu wassalam o jibinira ka français ɓelle 24 yilta o jibina kadi ka anglais ɓelle 25 sabu aduna lon fof toutes les colonies anglophones fêtent l'anniversaire de Jésus-Christ ou bien la fête au nom de Jésus le 25 décembre when at 25 December Christmas Day, the day of Christ ñande Isa ari aduna anglo francophone on fo waɗi le 24 joni aden goto on jibine Paris 24 o jibinoye London 25 aden goto on kono haqqilo e jaɓirde ɗum ko ɗo waɗi karama koɓe islam ɓe wi kala feetuɗo 24 o andi ɗum ɗo anda ɗum ɗo hara o heeɓi bakkatu siko catholique jo o waɗi siko chrétien jo o waɗi bidia siko julɗo o waɗi keferaku sabu o naatoyi e fenande haysi tawi sellino ko Isa jibinande ñande a ala ƴiyal wonde annabi Isa ko waɗanteɗo anniversaire a yamiraka ɗum e Qur'an a yamiraka ɗum ɗon e sunna dina men kan jaɓata kala ko tawata Qur'an a yamirari nelaɗo yamirari karama ko ɓe tindinare no waɗe ɗum ko bida mo golli bidia o ala baraji ka Allah ko ɗum waɗi ɓe wi joni noon si tawi ko ɓeɗo jokkuɗa e mum ɓayna dina men kan addi haray a waɗi keferaku sabu jokkugol ɓeɗo e bonki maɓɓe kin Allah no ñaawi ɗum ko keferaku ko kabiratu min al kaba'iri sabu Qur'ana wi wala tattabi'uhum Qur'ana wi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili taw jokku laawi sincaɗi wallinaɗi ɗum selina on laawol angol jokkugol laawi sincaɗi ko yeddugol Allah ɗum ko kabiratu min al kaba'iri si yaltinarima islam fawima tikkere Allah e lette molanaɗe yawmal qiyama ɗum ko ñawore arane noon kal islam ñawore ɗimmere nin haray a jokkimo Allah wiwno on yo jokke an wota jokku Allah wi annasaranko ɓen e alyahuda ɓen o wi ittabi'u nura allazi anzalna jokke annora amen momin addi on ɗum ko islam enen Allah wi en wala tattabi'uhum wota on jokkuɓe enen yiɗen haɗa jokkugol ɓe kamɓe ɓe yamira jokkugol en ko hanuno koyeɓe jokku en kamɓe ɗum noon o yiyata e adnallah on hay nokku ka ɓe chrétien ɓe woni alyahuda annasara ka ɓe woni e adnallah on ta julɓe no ɗon feeto julde suumaye ma donkin hewta ma ñalande juma ɓe walla e welo welo ɓe wallitota ko mukramuna iɗen andi ɗum hay jombuɓe meɗen raneɓe ɓe jaɓari islam ɓen taw no andi haray ko wondi on ko wigol ma bon feet ɓay hiɗa jombimo ma hiɗon jokkodiri ma hiɗon gollidude o wiye bon feet o heddi ɗon kon donkin hewtata o wiya walla mi heɓa dammol komi layyo ma o sooda dammol o jonne ɓe accidi en e ko men kon haray ko ɓuuri e moƴƴande ko en acciduɓe e ko maɓɓe kon amma 31 décembre on ɓe gandi ɗeɗo ko ñalande ko yawmun awlamiyun o wiyete awlama ko ñalande ganduɗa hoore ma ko nde universalisation day un jour ko wiyete kon ko jour de la mondialisation globalisation day ko ñalande tata aduna on fou no dogude e ley muɗum si wona tawoɓe ɓen humodira e ɗum ɓawa no Arabie Saoudite ɗen andi e fi 31 ɗum woletake toon few wona férié fi ɗum andaka wuringa wuuray Makka ma Madina a wawi wonde ɗon duuɓi ɗi duuɓi tati hara anda hay lewru porton ɗum hande ko ñalande on de ta ko calendrier hijri on wonɗa gollirde mawɓe men ɓawaɗo no wawno wonde duuɓi sappo duuɓi nogay hara ɓe anda ñalande calendrier porto hande ko honɗum ko lebbi men ɗin e settoji ɗin e ko wiyete kon setto en dabbunde en marasi en mbuuri en ta ko ɗiɗo ɓe mandori ɗum warari ɓe ɗum ittari ɓe aduna yiltirari ɓe ɓaawo fawari ɓe battane bonɗo donc haray décembre on ɓe wawi jaɓude laamu ngun wi'i wonde wota en waɗu golle nden ñande jewɗagol kamen en gollari en ala bakkatu sabu honɗum illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman donc ko jaggu ko doole laamu ngun
haɗi golle nden ñande sina ɗum eɗen gande ñalande fottende muɗum ko marɗe ropo ka islam ko juuma on gila ka noddina e hanka juuloya donc ko ropo julluɓen si en continue no ñallal ngal fof fowtagol kadi ella ala ko ta'zimu li sha'irati l'islam ko mawningol mande islam nden sina ɗum ko wiya ko ida nudiya lissolati min yawmi ljum'a fas'aw ila dhicrillahi wa dharu lbay'a ha ngo wi wa ida qudiyati solatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah si tawi noddinama yahe ka julirde manton Allah rewon Allah jantoɗon inde Allah juulon yiiɗon nden ñande si gaynama juulede mo haaji mum woni e ɗaɓɓere yawo ɗaɓɓoya haray ko ɗon marɗen férié enen amma iidije ɗen ko marɗen ko julde donking e julde suumaye hay koko wiyete jombente ko julde feetore nde anndanɗa hoore ma nde bakama islam ko bidiya yankore nde alaka al islam few windake deftere hay wotere ko wiyete babul ayad ma kitabul ayad ko windi ka defte ko babul idayni ma faslul idayni ma kitabul idayni deftere fi iidije ɗen ɗiɗi ma dambugal fi iidije ɗen ɗiɗi ma keerol fi iidije ɗen ɗiɗi haray 31 on ko wona feetede ko inde sanamuru mawndu lamɗo wurunoɗo Italie e duuɓi gonno wiye Roberto le roi Roberto o heɓi ɓiɓɓe 10 o inni ɓiɗɗo be inde o fuɗɗi December to January on ko Yunayo ka haala maɓɓe c'est le petit fils the youngest of the sons le plus petit en âge des enfants o jogiti on ɓiɗɗo ɗon o teddini fi makko o yiɗi on boobo ɓawo yiɗi on boobo ko mayata kanko e roi Roberto tawi on ɓiɗɗo makko ɗon himo innimo Giorgio kono mo jamma Yunayo manditaɗo fi muɗum joni noon ɓawo ɓe mantike ɗum e nder Italie o moƴƴini sanamuji statue be o innitiri goɗɗo e ɓen ɓiɓɓe ɗon ñande goo noon ɗum statue wiyetede Yunayo iwi ka tabal ndu yani ndu munci afon décembre iwi ka tabal yani ɓay ndu muncike on tuma lanɗon inni bon ko nin kontirte nduɗo yani hande ɗum ko fendane moƴƴereji fof haaɗi hande haray hande kadi ko Yunayo woni en place joni noon teddinen hakkude yanugol oɗa e argol oɗa ko ɗum si fin décembre no e fendane lorsque le dieu est tombé ɓaawo allaru ndun décembre ndu yani ndu fusi on tuman ƴetti place on January donc ɗum addi fériére ndengal ñallal ɗon ko yurmingol fi ndun sana muru heɓu noon du accident ɗon kono ɗum ɗon ko hunde haysi en andi en jogitike le premier férié ko par ce que aduna fof no dogude hoore ɗum ɗon en ala bakkato e dow muɗum si ɗen wawno noon ittugol nden ñalande andi nanade férié ta dole men no hewtayno ɗon ɗum ɗon kadi haɗa no sella kono haray joni ko en jogito hoore meɗen tambitoɗen diina men ande nafetoji men hiɗen mari ko men kon iidije men ɗen kala yahuɗo e ɗum o heɓi geddi e muɗum bakkatuji makko ɗin ɓeydoto so lutti e muɗum o maayi e keseraku e yeddugol allahu tabaraka wa taala mo financi ɗengure mum fiyoɓe ñamuɓe haala nden ñande o ɓeydi dépense o ɓeydi tewu o ɓeydi tekkinande ɓe fiyoɓe welto o jogiti feetore o yeddi Allah o fenni alqur'ana o yeddi nelaɗo sa sallam hara o heɓi probléme ko allahu tabaraka wa taala min karama koɓe makiri nami wi'i saabu no woodi sodanoɓe ɓiɓɓe mum conci ɓena new year uniforme tenue de nouvel an no woodi waɗanoɓe ɓiɓɓe mum Christmas hono ɓe uniforme ɓe ñowana ɓe teniji ɗum no waɗa e leyɗe buy ɓe financana ɓe sooda tew ɓe naɓa ka congélateur ɓe ɓeyda liggiri ɓe ɓeyda dépension ka jongalle ɓeydi ko wowa ñamede ɗon wo ɓiɓɓe ɓe landodira kisan ko honɗum waɗi ɓuuri ko ƴoƴude ko yinna baba ko honɗum ɓena janggo ko December anniversaire annabi Isa ɓikkoy koye mando ɗum a ɓoriɓe ka islam a naɓiɓe Christmas yagal hande kadi a bonni ɓengure ma nden saabu a naɗi tawhidu taslis wiyete trinité le père le fils et le saint esprit a naɗi ɗum e finde ɓiɓɓe ma ɓen si tawi ɓeɗo wallinoyi islam ƴetti keferaku ko an waɗi ɗum si tawi kadi ɓe jogitike islam kono ɓe yeddiri ɗum ɗo Allah ko annaɓuɗo ɓe mum mari bakkatu si tawi noon a tuubi a ruttike allahu tabaraka wa taala ko saatiɗo jaɓalngol tuubuɗo haray ko ɗum ɗo marnoɗen inchallahu taala mawdu o ngo lanni komi manditi komi heɓili kon e bange muɗum